U maju 2014. Bosnu i Hercegovinu zadesila je najveća poplava koja se pamti. Prije nego je potopila Šamac, rijeka Bosna je uništila Zavidoviće, Maglaj i Doboj. Prvo je ružan osjećaj, sad prisjećati se svega, a doživjeti je bilo nešto stvarno strašno što ne poželjela stvarno nikome. Za svega nekoliko sati grad je bio u potpunosti potopljen. Ljudi su uzaludno pokušavali spasiti imovinu. Priroda je pokazala svu svoju snagu. Nakon što je situacija donekle stavljena pod kontrolu, a grad očišćen od velikih količina otpada, za građane Šamca uslijedio je novi šok. Kroz kanalizacione odvode ponovo je izbila voda. Ja sam se naravno uspančila, mislila sam da je poplava jer je tako voda i došla. Međutim, ispostavilo se da je začepljena kanalizacija, da je to vjerovatno i ono blato koje je došlo sa poplavom. Za cijelu opštinu je bilo neophodno da se začepljeni odvodi očiste kako bi se život normalizovao i smanjili budući rizici od izlijevanja kanalizacije. Kroz USAID-ov projekat Cesta očišćen je odvodni sistem u Šamcu, u čemu je svojim doprinosom učestvovala i sama opština. Očišćeno je 100%, tako da mi nemamo više tih naslaga, blata, otklonjeno je znači sve ono što je uzrokovalo ponovo to izljevanje kanalizacije. Tako da mi više nemamo problema, normalno otiče voda, znači nemam začepljavanja i naravno posao odmah bolje ide čim ne moramo zaključati da saniramo nešto. I naravno da se osjećamo sigurnije i sretnije, pogotovo zato što nam se pomoglo kad nam je trebalo. Poplave su izazvale velika oštećenja u Njegoševoj ulici, koja je od vitalnog značaja za cijelu opštinu. Kroz ovaj projekat je saniran sistem odvodnje, a ulica i pločnik asfaltirani. U projekte infrastrukturne obnove Šamca kroz projekat Cesta uloženo je ukupno preko 970.000 konvertibilnih maraka, od čega je učešće opštine i CRS-a oko 19%. Biću iskren da se nismo nadali ni u općinskom menadžmentu, ni građani se nisu nadali da će baš tako značajna sredstva od strane CRS-a biti uložena u opštinu Šamac, pogotovo imajući u vidu da smo ih radili na način da smo zajednički dogovarali šta bi to mogao biti prioritet i da je ono što je najbitnije bilo da je što veći broj korisnika u svakom projektu, a da su oni infrastrukturni i da, naravno imali smo kasnije i drugih, ali oni prvi koji su bili da su nam baš u tom momentu bili nužni. Poplava je u potpunosti uništila zgradu veterinarske stanice, ostavivši brojne korisnike bez usluga ove ustanove, koja je ključna za stočarstvo i prehrambenu industriju cijelog kraja. Zgrada da nije bila renovirana, da nije bilo CRS-a, ova zgrada bi bila uništena, znači mi bi mogli nju samo srušiti. Rekonstrukcijom stanice pomoglo se poljoprivrednicima da obnove stada i nastave s proizvodnjom, dok šira zajednica može računati na kontrolu i kvalitet stoke. Za mene lično ovo znači, sačuvan mi je posao, znači moći ću da radim dalje u boljim uslovima, bit ćemo organizovaniji, znači radimo u novoj zgradi, imamo sve nam je prilagođeno, magacinski prostor, znači sve je adaptirano i kancelarije su nove. Znači, kompletno kao da je nova zgrada, eto. Obnova veterinarske stanice najviše će značiti farmerima koji su se decenijama oslanjali na rad njenih stručnjaka. Puno nam znači jer sa veterinarskom stanicom imamo dobru saradnju u zdravstvenoj zaštiti, u praćenju naše farme, u svim mogućim situacijama koje su potrebne za jednog farmera i jednostavno mi se samo obratimo stanici, odemo do stanice, svi poslovi se odrađuju bez ikakvih problema. Katastrofa koja je zadesila Šamac nije zaobišla ni vatrogasni dom. Iako su uspjeli spasiti mnoge živote, vatrogasci nisu uspjeli spasiti svoju zgradu od poplava. Poplava je u tom periodu uništila kompletno prizemlje svih objekata teritorijalne vatrogasne jedinice, svu opremu, inventar koji je teritorijalna vatrogasna jedinica imala, osim vozila koje smo uspjeli da relociramo prije same poplave i određene lične i skupne opreme.
posle poplave. Imali smo sreću da USAID i CRS prepoznaju potrebu za sanacijom objekta kako bi nam omogućili neke normalne uslove za rad i ovo što vidite su rezultati toga. U saradnji sa opštinom i nadležnim službama prepoznata je potreba da se kroz ovaj projekat obnovi izljevna građevina kako bi odvodni sistem bio funkcionalan i kako bi se smanjio rizik od budućih poplava. Izgradnja izljevne građevine obuhvatila i oblaganje dijela riječne obale. Malo je reći hvala. Ja odgovorno tvrdim da je Šamac u mnogim segmentima, kada pričamo o infrastrukturi, kada pričamo o određenim preduslovima, u boljem stanju nego što je to bilo prije poplava 2014. godine u maju. Pored navedenih projekata, u saradnji s građanima je provedeno i 10 manjih projekata obnove infrastrukture, kao što je sanacija grobljanske ograde, te obnova odvodnih kanala u 7 mjesnih zajednica. Sami građani su učestvovali u projektnim troškovima, te u nekim slučajevima i sami izvodili radove. Iako su kroz istoriju stanovnici susjednog Domaljevca navikli boriti se i živjeti s poplavama, ovaj put je priroda bila nepredvidiva, ostavivši hiljade ljudi bez krova nad glavom i uništivši poljoprivredna dobra. Prošle godine, znači, to su bili ogromni gubici. Na 30 hektara, znači 2 puta smo uništili 100, to je 60 hektara. To je za jedno obiteljsko poljoprivredno domaćinstvo jedno jako velik novac. Rijeka Sava oduvijek je bila opasnost za Domaljevac i okolna sela. Nasipi koji su pravljeni rijetko su mogli zaštititi usjeve i domove ovih vrijednih ljudi. Poljoprivrednici su i ovaj put pretrpjeli najveće štete, jer su njihove najplodnije njive odmah uz Savu. Gotovo polovina poljoprivrednog nasipa Bazik je uništena. U okviru projekta Cesta ovaj nasip je obnovljen i dodatno osiguran. Prošlogodišnje štete na usjevima poljoprivrednih proizvođača bile su preko 1.500.000 maraka. Mi se nadamo da će rekonstrukcija ovog ljetnog nasipa zajedno sa Županijom Posavskom, znači CRS-om i općinom Domalja Šamac, donijeti zaštitu ovih obradivih poljoprivrednih površina i ekonomski oporavak same općine Domalja Šamac, a u prvom redu njenih poljoprivrednih proizvođača. U biti ovaj nasip za nas puno znači, jer u ovome polju nalazi se sigurno 30% znači ukupne naše površine poljoprivrednika iz općine Domaljevac, tako da veoma korisno za nas. Prošle godine znači, nismo imali, bilo na mjesti gdje nije bilo ni metra, znači visine gdje je voda sve odnijela, sad imaš 2,5 metra, znači osigurniji smo 90%. U Domaljevcu je u saradnji s mještanima obnovljen i poljoprivredni put u mjesnoj zajednici Brvnik i sanirani odvodni kanali u Grebnicama. Sredstva uložena u obnovu infrastrukture u Domaljevcu iznose preko 670.000 konvertibilnih maraka, od čega je oko 50% doprinos općine Posavske županije i CRS-a. Projekt Cesta je pridonio jako puno. U prvom redu to je projekt koji je vrijedan preko $500.000 konvertibilnih maraka. To je, znate, trećina našeg godišnjeg proračuna. Mi to sami ne bi mogli obnoviti. Poplave su na bolan način upozorile koliko smo ranjivi na prirodne nepogode. Zbog toga se nastojalo u svakom od provedenih projekata, koliko je bilo moguće, ugraditi mjere za buduće smanjenje šteta u slučaju prirodnih nepogoda. Radeći zajednički na projektima, i općine i mještani i nadležne institucije postali su svjesni sadašnjeg ulaganja u prevenciju šteta, što zasigurno daje polazište za čvršće temelje za sami razvoj zajednica.